SolidWorks iyo imaze gufunguka tuza file new tukakirika kuri part then ok, yamara gufunguka tugahitamo plane. Urugero reka dufate top plane sketch, tuze dufate muri sketch command dufate cycle, dukirike cycle hano tuye dimension, hano kuri smart dimension tuye milimetero 30, dukirike enter, select, tuze kuri feature command dufate extrude boss base, twe extruding kuri milimetero 200, enter ok, twemeze hano, dukirike hano kuri kano kambere kavuga zoom to fit tuyirebe neza, kugira tuyigire pipe dufate muri feature command dufate shell command, dukirike hano kuri head tuyirotating hano kuri keyboard, twongere dufate hano ya shell thickness tuyihe milimetero 2, enter, twemeze. Turabona ko twayibonye itoboye nka pipe. Ok, so noneho tugiye kureba ukuntu twayibending muri iyi form ku buryo yaza ibendinze gutya. Ok, tuze duzemo hano muri insert, tuze muri features dufate flex, dufata flex hano fixed input dufate iyi body. Ok, so niturangiza izi plane tuzishire ku ruhande kugira tubirebe neza. Ok, so tunayirebe mu buryo bugaragara. Iyi nimba tuyizanye hano, urugero tuyishire muri milimetero 30. Yes, tuze kwiye plane ya kabiri tuyishire muri milimetero 140, 140, enter. Ok, tuze turebe iyi body iri muri z direction. Hano dufite zy, turabona ko imovinga. Tuze hano muri y hari kumuvinga, nayo tuyishire mu 140, enter. Ok, kugira ngo ize iringanire na ya yindi twabonye hano ku iyi body. Tuzi ko twe twashize mu 140, tuvuye ku iyi side kugira bihure neza tuyishire muri 30 milimetero, enter. Ok, so iyo tugeze hano tuza hano kuri angle iri muri A tukayikirikaho, turabona ko ya pipe igenda ibendinga. Twe noneho tuyibendinge kuri dogere ya 90, tugera kuri dogere ya 90 turekeraho twemeza hano. Ok, so turabona ko nituza kuri zoom to fit turabona ko iriya pariti twayibendinze. Ok, so murabona ko twayikoze pipe bending. Niturangiza tuze tubendinge ku iyi side, tugaruke hano muri insert command dufate features, tuze hano muri flex, twongere dufate iyi body, tuze dufate iyi size tuyizamure. Ok, tuyirebe aho iri kuvariya, hano tuyishire muri ku iyi distance. Ok, tumanze dufate iyi plane tuyishire ku ruhande, turebe iyi angle, iyi ntuza y'imbere distance muri D direction, tuze tuyishireho nanone mu 140 milimetero kuri D1, 140. Ok, tuze dufate iya kabiri turebe nayo yaho iri kuvariya kuri diameter kugira yinjiremo neza. Hano dushireho milimetero 30, enter. Ok, so tuze dufate iyi plane turebe aho iri kuvariya. Ok, tuze nayo tuyishire hano
muri y tuyishyire muri 30. Okay, so niturangiza tuze twenkirizinge ya angle ya hano tuyishyire muri 90. Okay, niturangiza tuza hano muri z nayo tuyizamure tuyishyire muri 90. Okay, niturangiza tuze twemeze hano yes. Dutegereze turebe, turabona ko pipe ya bendinze, ariko tugaruke hano tukande right click edit feature. Impamvu ari ya bendinze mu buryo budakwiriye nuko ya D1 za distance twazisize muri measurement zitarizo ku ma x, no twandikemo 90 degree. Okay, tuzi D1 iri muri 30, iyi 140 tuyishyire mu 130 nayo. Okay, twemeze twongere tuyikirikeho edit, tuze kuri degree yo muri y turebe. Okay, twemeze tuyishyire muri 50. Yes, turabona ko ya pipe yacu twayibonye igendanye niyo twashushanyije, ariyo iyi tureba hano. Okay, so dushobora kuza tukayiha color, urugero tuyihe iyi maro, twemeze. Tuyirebye turabona ko ya pipe yacu twayibonye dukoresheje flex features muri SolidWorks. Nkabona bakangurira gukora comment, like na share kugira ngo tujye tubasha kubona izi tutorials muri SolidWorks. Murakoze cyane, na session ikurikira.